gaur apirilak 15, ezoiko bilkurarako deia genuen eta ezoiko udalbatza egingo dugu Hondarribiko udaletxean. Ezoiko udalbatza honetan parte hartuko dugu, ohikoa denez, alkate eta zinegotziek eta bestelako lanetan aritzen diren pertsonak eta aspalditik aipatua dugun bezala eta pandemia egoera honetan aukera dago streaming bidez, hau da, zuzenean etxeetan ikusi eta entzuteko. Espero dut, ondo iritsi beharreko leku guztietara. Berez, puntu bakarreko ezoiko udalbatza dugu, gaurkoa, hain zuzen ere, Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorra baliogabetzearen ondorioi buruz. Horixe du izena. Eta hain zuzen ere, legeak hala jasotzen duelako, zinegotzien parte batek, apoari buruzko saioa egitea eskatu du. Eta bete beharreko baldintzak betetzen dituenez, egingo dugu gaurko bilera. Normaltasun demokratikoan ariko gera, eta horren bidez, saiatuko gara alik eta argien azaltzen plan orokorra baliogabetzearen ondorioz sortutako egoera berriari buruzko hainbat kontu. Hala ere, aldez aurretik badakigu ezinezko izango zaigula gai guztiak zehatz-mehatz azaltzea eta izango ditugu horretarako aurrerago beste hainbat aukera. Ezoiko udalbatza hau antolatu dutenen helburu nagusia informazioa eskatzea eta partekatzea izango dela uste dut. Egia esan, udaletxean baditugu beste tresna egoki batzuk ere horretarako. Udalerri batzordearen bilerak, bozeramaile bilerak, bilera monografikoak adibidez. Eta ziur nago horietako asko erabiliko ditugula gai honetan, eta hemendik aurrera, baina udalbatzaren ezoiko saio egitea zinegotzien eskubidea denez, men egingo diogu eskubideari, eta legin zintzo egingo dugu argitu beharrekoak argitzeko. Gure buruari eskari txiki bat egin nahi nioke hala ere. Eskertuko nuke egoeraren konplexutasunaren araberako jokabide izatea denok. Eta aldela, plan baliogabetuaren ondoriozko egoera eta plan berriaren izapidetzea ez nahastea eta denon lanak argia ekartzeko balio izatea. Hala gertatuko ez balitz, prozesuan sartuta gaudenez, horretarako makina bat aukera izango ditugula ere, berriz gogorarazi nahi dut. Eta azkenik, eskerrak ere eman nahi dizkizuet, udal talde guztietako partaidei, bozkatzeko ekarriko den ebazpen proposamena adosteko gai izan garelako. Nere sarrera honen ondotik, udalbatza eskatzearen aldeko agerpena egingo du Agotxanitzeko bozeramaileak, ondoren hitza berriz ere nik hartuko dut, eta hortik aurrera galde erantzunen txanda irekiko dugu. Galde erantzunen txandan, hiru udaltalde politikoek, gaurko udalbatza eskatu dutenek, hiru udaltalde politikoek egingo dituzte galderak, eta neronek, neunik, erantzungo ditut, atalka. Hori egiten dugunean, udal talde bakoitzak egingo du bere balorazioa. Eta ordena izango da EH Bildu, PSE, Agotxanitz eta EAJ. Eta azkenik, gaurko azkeneko puntua, baina ez garrantzi gutxienekoa, ebazpen proposamena bozkatuko dugu. Horrela finkatua dugu eta espero dut denen aldetik Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon, zinegotzi guztioi, eta baita 2021ko otsailaren 12an, 3 urte lehenago onartutako hirigintza plana baliogabea zela. Hondarribiko udaleko Agotxanitz, PSE eta EH Bildu udaltaldeek bat egin dugu epaitegiek hasieratik egiten zuten irakurketa errespetatu eta herritarrei eraginak aditzera eman behar zirela. Baliogabetzeak kaltetutako hondarbitar ugari egon badagoelako.
EAJaren gobernu taldeak aldiz, ez dio heldu nahi izan herritarrei azalpenak emateari. Jakin badakigu kaltetutako herritarrek eta herritarrek galderak zuzendu izan dituztela. Bai udalari eta baita udal ordezkariak garen zinegotzioi ere. EH Bildu, PSE eta Ahotsanitz udaltaldeetako zinegotzioi ere helarazi izan dizkigute galderak. Tamalez gainera, zenbait kasutan ezin izan ditugu galdera hoiei erantzunik eman. Udalaren jarduna eta epaitegien ebazpenak norabide kontrajarrian izan baitira zenbait hilabeteetan. Udal gobernu taldetik apoa garatzen jarraitu beharra zegoela aipatzen zen bitartean, epaitegiek 4 alditan ebatzi dute arau hori baliogabea zela. Beraz, oposizioko 3 taldeotako zinegotziok asmo eraikitoi egin izan dizkiguten galderak modu publiko eta gardenean erantzuteko, eta hau izango da gaurko udalbatzako lehen blokea, eta bigarrenik, hirigintza antolamendurako plan orokor berria modu publiko eta parte hartzailean izapidetzeko ebazpen proposamena egiteko. Izan ere, udalbatza honek plan orokor berri bat izapidetzea onartu zuen 2008ko uztailean. Demora tarte honetan, alkate jaunari entzun izan diogu komunikabideetan bereziki lan honetan dabiltzala udalean. EAJko gobernu taldeko kideak ariko dira lanketa honetan. Baina ez da politikoki beharrezkoa den bilera bakar bat bera ere egin. Ez da herritarrekin batera egin beharreko elkartrukatze saiakerarik egin ere. Badirudi, ezohiko udalbatza eskaera erregistratzeak behartu duela udal gobernua urrats txiki bat egitera. Eskaera erregistratu orduko mugitu egin da alkate jauna. Komunikabideen bitartez jakin dugu oposizioko udal taldeekin elkartzeko asmoaz. Eta gurekin elkartu aurretik ere, herritarren parte hartze prozesua martxan jarriko duela egin zuen publiko. Eta aste honetan bertan izan dugu lehen emaitza. Beraz, aditzera eman beharrean nago, PSE, EH Bildu eta Ahotsanitz udaltaldeetako ekimenak lortu duela ezohiko udalbatzaren bigarren helburuari erantzuna ematen hastea. Honen harira, ebazpen proposamenean apo berriaren izapidetze bidean jarraitu beharreko prozedura proposamena egiten dugu. Eta udaltalde guztien ekarpena egiteko intentzio osoz. Azken batean, lanerako gogoz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igor. Orduan, aipatu dugun bezala, nik ere galderantzunen tartera sartu aurretik 10 ideia nabarmendu nahiko nituzke. Eta lehenengoa da udalak ondo betetzen dituela bere lanak. Eta kasu honetan, naiz eta aurreko apoan tramitazio konplexuan eskatuak etzizkiguten bitxosten ez aurkezteagatik baliori gabe utzi duen auzitegilea joan den otsailean urtetako lan guztiak ondo eginak ziren. 2017an onartutako planak hiriaren 12 urterako planamentu osoa jasotzen zuen. Zilegiak diren interes partikularrak, interes orokorraren gainetik jarri dira auzitegietan. Eta honek, plan orokorra baliogabetzea ekarri du eta ondorio neurtezinak. Udalak hori gerta zitekeela aurre ikusirik. Martxan jarri zuen 2008ko uztailean planaren izapidetze berria. Eta horretan ari da eskioztik. Udal webgunean herritar ororia adierazi zaion bizala, orain 1996ko arau subsidiarioak daude indarrean, eta horrek aspaldiko tresna delako egoera korapilatu egin du. Hortaz, zinegotziok eta herritarrok horietara jo beharko dugu
ditugun argibide beharrak asetzera. Horixe baita, Hondarribiko planeamenduko tresna nagusia tramitazio berria egiten den bitartean. Zein da hainbat espedienteren egoera? Galdera horreri erantzuteko bi pauso nagusi eman ditugu. Herritar guztientzako irizpidea jarritugu webgunean espedienten egoeraren berri emateko. Eta hainbat bilera egiten ari gera herritarrekin eta sustatzaileekin egoera berrira egokitzeko. Nolen aipatu dut lan konplexua dela eta egoera konplexua dela eta hori halaxe dela ikusten dugu ia egunero. Non egiten ari garen lan nagusia planaren izapidetze berria da eta horretan ari gera. Izapidetze berri honetan besteak beste honako hartuko dugu kontuan. Arau berrien eraginez egin beharreko aldaketak, herritarren parte hartzea, gomendio teknikoak eta erabaki politikoak. Une hontan herritarren parte hartzeari eman diogu hasiera. Eta bestetik, planaren aurrerapena edo aurrerakina idazten ari da Hirigintza Departamentua. Hori egiten denean, planaren hasierako onespenerako dokumentua idazteko irizpideak eta helburuak zehazteko lana egingo da. Gobernu taldeak planaren izapidetze berria beste udal taldeekin partekatu nahi du. Eta hori dela eta, zenbait bilera egin ditugu dagoeneko, eta gustatuko litzaiguke harreman sistematikoa finkatzea eta zehaztea. Herritarrekin ere partekatu nahi dugu prozesua, eta zuzen eta garden jokatu dugu horretarako. Besteak beste, hondarribia.eus apo helbidean jarrai daitezke pauso nagusiak, eta herritarren parte hartzeari buruzko argibideak. Hereneun egintzen lehenengo saioa, garbi dago prozesu osoan zehar, beste saio asko egingo direla. Nire azkeneko hitza galdera antzunen tartera pasa aurretik, honetarako izango litzateke. 10 galdera nagusi egin zaizkigu eraskotakoak, eta galderok aurreko plana dute oinarri bereziki. Eta hemen emango diren erantzunak, ez dire izango izapidetze berriaren bukaerako erantzunak. Hain zuzen ere, prozesuaren hasieran gaudelako. Urruti gaude, plan berria behin betikotz onartzetik. Hori dela eta adostu dugu udal taldeen artean, lehen aipatu dudan bezala, galderak sortaka edo atalka egitea eta horietan hasiko gara. Beraz, orain, ondo iruditzen baldin bazaizue, galdera erantzunen tartearekin hasiko gara, eta oker ez baldin banago, lehenengo galdera sorta EH Bildu taldeak egingo du, eztala? Horrela da. Mila esker alkate jauna, ezoiko udal batza ditzeagatik eta aldez aurretik gauzak ondo egiteagatik beti eskertzeko da. Guri dagokigu hain zuzen EH Bilduko ordezkari ala adostu dugunak 3 galdera egitea, eta nik 3 dira elkarren segidan irakurriko ditut, gero alkateari erantzuna edo hitza emateko. Lehengo galderak honela dio. Apoan, adierazitako babes ofizialeko etxe bizitzen garapena zertan geratzen dan, eta 3 kasu agertzen dira. Presa 1 eta 2, bizizarekin hitzarmena sinatuta zegoen, gero Damarri eta Tudelenea. Bigarren galderak honela dio. Mendeluko plan berezia, Aldezarreko plan berezia eta Arresien plan zuzentzailea zertan geratzen dira. Eta azkenik, multzonetako 3. galderak honela dio. Basakoko plan bereziaren inguruko proiektua zertan geratzen da? Erantzungo duzulakoan, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Xabier. Hain zuzen ere, babes ofizialeko etxe bizitzen garapenaz eta hasiko garenez, lehenengo baieztapen batekin hasi nahi nuke. Etxe bizitza publikoari buruz aurreko planeko planteamentua eta gauzatzia
oro har jarraitzea da gure asmo nagusia. Horretarako, arau subsidiarioekin, hau da indarrean dagoen gure hirigintza planamenduarekin, bat datozenetik hastea iduritzen zaigu zentzuzkoena. Alegia, presa bat eta Damarritik. Hain zuzen ere, bile bai daude arauetan jasuak. Hori bai, hori egin ahal izateko, presari buruz bizesa, etxe bizitza Jaurlaritzako etxe bizitza publikoko enpresarekin sinatua dugun hitzarmena eta indarrean egun oraindik dagoena, balio gabe utzi beharko da eta hitzarmen berria egokitu beharko dugu arau subsidiarioetara. Harremanetan gaude hitzarmenaren lanketa hori egiteko eta horixe izango da gure aldetik lehentasuna izango duena. Presa bi eta Tudeleneari dagokionez, esan beharrean gaude, naiz eta asmoa bestelakoa zen, eta badakizue hainbat pauso emanak zirela, eta presako hitzarmenean sartuta zegola presa bi eta xehetasun azterketara ere iritsia ginen, presa bi eta Tudelenean arau subsidiarioen arabera ezingo dira egin. Eta hortaz, izapidetze berriaren arabera egin ahal izango dira. Ez lehenago. Gero beste zenbait galdera egin zaizkigu plan berezi, plan partzial, xehetasun eta azterketa horien inguruan. Eta horreren nahi nuke irizpide nagusia adierazi. Egiteko modukoak izango dira oro har, arau subsidiarioekin bat datozenak. Bat ez datozenen kasuan, ezingo dira egin plan berria onartu arte. Planak horrela jasotzea erabakitzen badugu behintzat. Esate baterako, basako galdetzen da, eta basakoren kasuan, arau subsidiarioetan, zoru urbanizagarri modura ageri denez, bateragarria izango litzateke aipatutako arauekin, aztertu inbarko da eraikigarritasuna eta beste hainbat ezaugarri, eta aipatutako arau subsidiarioetara egokitzeko modukoa diren ala ez aztertu beharko da. Mendelu Eskapatxuloko plan bereziari dagokionez berriz, denok ezaguna dugunez, aurretiazko azterketak eginak daude. Plan berezia egin ahal izateko, lehenbizi, behar dugu plan orokor berriak horrela jasotzea. Hain zuzen ere, arau subsidiarioak ez baitute horrela jasua. Alde zaharreko plan bereziari dagokionez, berez, birgaitze integratuko area izendatu zuen Eusko Jaurlaritzaren agindu batek, etxe bizitza sailburuaren agindu batek, ari esaten den horrek, arau subsidiarioak indarrean ziren garaian. Eta horren ondorioz aurrera egiteko aukera izango dugu. Gero sartu zen indarrean plan orokorra, baina arau subsidiarioen arabera jarri zen martxan. Hori dela eta lanean jarraituko da, aurkeztu edo banatu behintzat banatu zen plan berezi horren aurrerapena batzordean, eta hori lantzeko aukera izango dugu. Aipamen bat, harresien plan zuzentzailea dela eta. Hain zuzen ere, alde zaharreko plan berezia eta harresien plan zuzentzailea elkarrekin doazelako. Minon ez dira, nolabait esateko maila bereko planak. Alde zaharreko plan berezia planamendu dokumentua da. Eta plan zuzentzailea aldiz ez. Berez izango litzateke, nolabait argitzeko, plan berezi horri laguntzeko tresna bat. Ez da bozkatu beharko litzatekena edo onartu beharko litzatekena besteak bezala. Ez dakit argi esan den, horrelakoak esaten jarraituko dugu eta esan beharrekoak esaten jarraituko dugu. Bai, jarraituko dugu galdera beste galderekin.
Oker espaldin banago orain. Xabier, zerbait? Bai. Pixkat entzundakoaren arabera laburbiltzeko apuntatut, ulertut erantzundakoaren arabera presa bat bizesarekin hitzartutakoaren arabera dagoela. Presa bi eta tudelenean zin izango dira eraiki apo berria egin bitartean. Mendeluko plan berezia eta aldezarreko plan parkatu. Aldezarreko plan berezia eta arresien plan zuzentzailea maila desberdinetako plana direla, baina alkarrik ateatzen zaizkiola. Mendeluko plan berezia... Eta arau subsidiarioen arabera egina denez, tramitatu ahal izango dela. Bai, Mendeluko plan berezia hau ez zait argi geratu, baina uste dut apo berria egin artean geratzen dela. Bai. Eta basako plan bereziaren kasuan eraikigarritasun azterketa egin beharra dagoela. Eraikigarritasuna eta beste azterketak ia nola egokitzen den arau subsidiarioetara, ze berez plan orokorraren arabera... Beraz, ondorio izango litzateke, kasu honetan aipatutako gehienak, apo berriaren baitakoak izango lirateke eta itxoin beharko lukete oroar. Apo berriaren prozedura. Hala da? Aipatu ditut banan. Bai, ez, baina hori labur biltzeko besterik. Eskerrik asko. Bai, Iri Xabier. Bai, abotsan hitzen aldetik. Bai, atxaldeon guztioi. Jakina denez, plan orokorraren baliogabetzeak Hondarribitarren bizitzaren arlo eskotan eragina eta eragingo du. Bestak beste, plan horren garapenean izepidatu izan diren jarduketak pairatuko dituzte ondorioak. Gauzatu diren jarduketak eta gauzatu gabe geratu direnak. Ondorio horiek zeintzu diren jakina ditugu, eta helburu horiekin hurrengo galderak plantatu nahiko genituzke. Lehenik eta behin, montaineneako jarduketa proposamena zertan geratzen da. Hurrengoa, apoan oinarrituta emandako etxe bizitzak eraikitzeko obra baimen lizentziak eta amaitu gabe dauden eraikinak zertan izango dira. Emango altzaien lehen erabilera baimena Patximoskeneako edota Amuteko auzoko Kaputxinuz biziguneko etxeei. Hirugarrena, zein egoeretan geratzen dira 2017tik lehen erabilera baimena emandako etxe bizitza eraikinak. Eta azkenik, Gabarrari kalean eraikitako jarduketa ekonomikoetarako eraikinen aurrean zein jarrera izango du Hondarribiko udalak, behiatokiari aktibitate lizentziarik emango ote dio, eta eraikitako gainerako eraikinei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitzol. Pixka bat multzo hau nolabait izango litzateke aurreko plan orokorra indarrean egon den bitartean, zein izan den gauzatzia edo ejekutatzearekin eta kudeaketarekin zerikusia duten galderak. Eta horri irizpide nagusia honako hau da. Plana indarrean egon den bitartean emandako eraikitzeko lizentziak irmoak, firmeak baldin badire, ez duten inongo erauzpenik izango. Alegia, eraiki dena onartutako eraikitzeko baimenaren araberako baldin bada, lehen erabilerako baimena eman egin beharko zaie eskatzailei. Esate baterako, horrek balio du Amuteko Kaputxinoen eremurako eta Patxamoskenerako. Gisa berian, modu berian, indarrean izango ditugu 2017tik lehen erabilera baimena jasotako etxebizitza eraikinak. Non aipatu dugun bezala, horretarako indarrean egon den planaren araberako baimenak izan behar dute, eta baimen horiek irmo izan behar dute, firme izan behar dute, indarrean egon behar dute. Eta gero badire beste egoera batzuk. Aipatu direnen artean, aipatuko dugu lehenengoa montainenea. Orain arte onartutako kudeak eta tresnak ontzat emantakoak indarrean daude. Minon ezin da eraikitzeko baimenik eman arau subsidiarioen
arabera. Horrek esan nahi du, plan berriaren tramitazioari itxoin beharko zaiola, inon, eraberian, orain arte egin den lana, hor dago. Gabarrariko belatokiari buruz, zehaztu beharra dago. Plana indarrean egon den bitartean, eman zaio eraikitzeko baimena. Inon, baimen hori ez da irmoa, ez da firmea. Zergatik, baimen hori, auzitegian kontra aurkeztu den errekurtsoa aztertzen ari direlako. Sententziarik ez dagoen bitartean, eraikitzeko baimena indarrean egongo da. Eta galdera da, lehen erabilerarako baimena emango zaio? Lehen aipatu dugun irizpideari jarraituz, eraiki dena onartutako eraikitzeko baimenaren araberakoa baldin bada, lehen erabilerako baimena eman egin beharko zaie eskatzailei. Baina eraikitzeko baimena balio gabe uzten baldin badu sententziak, ezin izango da lehen erabilera baimena eman. Uste dut, erantzun ditudala egindako galderak, eta orduan orain PS taldearen txanda izango dugu. Bai? Josu, da, edo Noemi? Sí, yo. Buenas tardes. Muy bien. Hola, buenas tardes. El proyecto de outlet que se quería construir en Zaldunborda tiene cabida ante esta nueva situación y queríamos saber si el Ayuntamiento de Hondarribia va a garantizar la realización del sellado de los suelos contaminados. Es verdad que estamos en este caso hablando de actividades económicas y como criterio principal hay que decir que estamos no en el planeamiento, sino estamos en la ejecución. Y en ese sentido, primero, para poder dar todos los pasos y hablando de actividades, primero tenemos que tener, por un lado, el planeamiento, por otro lado, la licencia de construcción, y entonces se podría ejecutar. Como principio general, ¿qué es lo que pasa con Zaldunborda-Gaña? ¿Cuál es el estado en este momento de la tramitación? Se ha quedado, digámoslo así, en el planeamiento de desarrollo, porque no se ha aprobado el plan parcial. No se puede desarrollar la actividad económica. No se ha aprobado el plan parcial. Y además, las normas subsidiarias consideran que esa parcela, ese ámbito, corresponde a un suelo no urbanizable. Por lo tanto, no tiene sentido, a día de hoy, con la situación que tenemos, hablar de las actividades que se puedan desarrollar en ese ámbito. Respecto al tema de la descontaminación, el Ayuntamiento otorgó la licencia para descontaminar el ámbito o la zona contaminada y esa licencia está en vigor. Y esa licencia, como bien sabéis, se basa en la licencia, digamos, ambiental, la autorización, mejor dicho, que dio el Gobierno vasco. Y esa es la situación. Tiene un propietario y es deber del propietario cumplir, digamos, las determinaciones legales que correspondan. Pero a día de hoy está en posesión de esa licencia. Sí. No sé si había alguna pregunta más, me parece. Perdón,
Sí. Queríamos saber también cómo va a actuar el Ayuntamiento de Hondarribia según las normas subsidiarias en relación con los cierres patrimoniales efectuados en las áreas de Aguiñasasi y Arrutela, en lo que es la urbanización Jaizkibel, lo que todos conocemos como el Golf, ¿no? Del mismo modo, cómo va a actuar en las divisiones de viviendas, en las nuevas edificaciones y en las recalificaciones, y cuántas solicitudes se han realizado y quién sería el interlocutor legal del ayuntamiento en este terreno. Bueno, son varias preguntas y creo que tengo respuestas para casi todas, pero de momento no creo que tengo para todas. Por un lado está el tema de la servidumbre de paso, ¿no? Y para hablar de esta servidumbre de paso en la urbanización Jaizkibel, tenemos que repetir el criterio anteriormente mencionado, por el cual si se ha dado esa licencia, digamos, con la aprobación del plan general anterior, si esa licencia es firme, por lo tanto, con la aprobación, si fue firme, no hay motivos para anularla, no tiene su vigencia. Respecto a las segregaciones, divisiones, recalificaciones, vuelvo a lo mismo. Si se han dado esas licencias durante el periodo de vigencia, nunca mejor dicho, del plan general, y si siguen siendo firmes, es decir, si no se han recurrido a tribunales, por ejemplo, pues están en plena vigencia. No he podido preguntar exactamente cuántas divisiones han realizado, y eso en una comisión me comprometo a que se podrá contestar. Y respecto a la última pregunta en que se habla quién es el interlocutor, digamos, está también en principios generales. Es decir, el interlocutor de una parcela es su propietario. El interlocutor de la urbanización Jaizkibel, con el ayuntamiento, se entiende, es la comunidad de propietarios. Y, por supuesto, que cualquier persona interesada en la ejecución de la acción pública, por ejemplo, podría tener también su participación, pero digamos que principalmente se distingue entre propietarios de parcelas y luego la comunidad de propietarios de la urbanización. Solamente quería apuntar una cosa. ¿Y qué ocurre con las obras que se están acometiendo ahora para cerrar la urbanización con barreras, la instalación de cámaras? Sabemos que han pedido licencia, pero en ningún momento han obtenido la respuesta y ya no hay plan general. Entonces, ¿qué ocurre con esas intervenciones, esas obras que se están realizando? Primero hay que contestar. Primero hay que contestar, y hay que analizar y hay que contestar. Y como bien dices, según tengo entendido yo también, no se ha contestado. Pero el marco general en el que nos debemos mover es el que he comentado. Por lo tanto, ahí tendrá que haber pues un proceso, primero de respuesta por parte del ayuntamiento y de autorización en su caso o no. Porque estamos hablando además de cosas, como bien sabéis, pues también un poco complejas. No es lo mismo una cadena que una cámara de vídeo, ¿no? O de circuito cerrado de televisión, para entenderlos. Y ahí tiene que contestar el ayuntamiento. Sí. Y luego, perdón, para terminar ya, queríamos saber si ha recibido el Ayuntamiento de Hondarribia alguna reclamación o alguna queja por perjuicios patrimoniales. A día de hoy, y lo hemos preguntado tanto en Secretaría Municipal como en los diferentes departamentos, no tenemos constancia de que se haya recibido ninguna solicitud de ese tipo. Ya digo, a día de hoy. Y como hemos consultado en Secretaría Municipal, pues esa es la información de que disponemos.
Gracias, Noemi. Orduan, ondo iduritzen bali mazaizue, orain beste atalari ekingo diogu, eta beste atala, ipatu dugun bezala, izango da udal talde bakoitzak, bere azalpena egitea gaiari buruz. Gure buruari uste dut jarri diogula ordu laurden bateko muga, eta alde horretatik, okerrez baldin banago, eta ipatu dudan bezala, EH Bildu, PSE, Abotsanitz eta EAJ taldek izango dute horretarako azalpena egiteko tartea. Beraz, Xavier, zuena da hitza. Eskerrik asko, Txomin, eta eskerrik asko batez ere guri zuzenean jarraitzen arien herritarrei edo ondoren ere YouTubeen ikusten ari diren herritarrei, EH Bilduren izenean irakurketa egiten hasiko naiz. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu udal gobernuari, behingoagatik, herritarren lankideratzari lehentasuna emateagatik. Eta, egia esan, hau txiste txarra besterik ez da. Zeren udal oposizioko alderdiak baztertuak izan gara eta zergatia azalduko dut orain. Joan den urtean, uztailaren 23an, ezohiko udalbatzan, tokiko gobernuak honako aztergaiak aurkeztu zituen. Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 177/2008 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena batetik, Hondarribiko hiri antolamenduko plan orokorraren edo APOaren izapidetze berria onartzeko proposamena bestetik, herritarren parte hartzeko programa onartzeko proposamena eta montaineneako xehetasunen azterketaren behin betiko onespenaren proposamena. Alegia, alde batetik, epaitegietan galdutakoaren aurkako kasazio errekurtsoa jartzea eta bestetik, hurrengo puntuan, hiri antolamendurako plan orokor berria egiteko prozesua abiatzea. Jeltzaleak beti irabazle. Errekurtsoan ez bada, plan berrian. Aurten, urtarrilaren 28an ezohiko udalbatzan puntu bakarra aztertu genuen. Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 221/2008 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Aurrekoan bezala, udal talde jeltzaleak bere erabateko gehiengoa baliatuz kasazio errekurtsoa jartzea erabaki zuen. Udalbatza hartatik otsailaren 28an, hilabete eskas batera, ohiko udalbatza egin genuen. Kontua da, Hondarribiko oposizioko udal talde guztiek ez genuela bat ere aukerarik tokiko gobernuaren egitasmoei buruz hitz egiteko eta are gutxiago negoziatzeko. Oposizioko taldeok sumatzen genuen tokiko gobernua zerbaitetan ari zela, baina ez genuen informazioik. Horiek horrela, oposizioko talde guztiek erabaki genuen, gure eskubidez baliatuta, ezohiko udalbatza deitzea. Eta egia esan, horrek mugiarazi zuen Hondarribiko tokiko gobernua. Eta oposizioko udal talde guztiek, bizkar eginez, plan berria egiteko asmoa abian jarri du. Orain arte horrela izan da. Eta apirilaren batean, Txomin Sahartzazu alkatearekin goizeko 11etan genuen APOaren inguruan hitz egiteko zita. Alkatea barkatu, elkarlanerako proposamena jarri zuen mahai gainean, guztion artean aurrera atera behar dugun proiektua baita APOa. Prestutasun guztia mahai gainean proiektua landu eta eztabaidatzeko. Elkarlana, gure jardunaren ardatza dela kontuan edukita arduraz jokatu eta proposamena onartu genuen. Egia esan, hitzorduaren ondoren bulegora kezkatuta joan ginen, eta esan behar dugu alkatearekin genuen hitzordua, baina 10 minutu lehenago iritsi ginela bertara, udaletxe barrura, eta areto nagusian kazetariek ateratzen ikusi genituen. Ez genuen sumatu, ez genekien zertara joan ziren kazetariak. Harik eta koalizioko kide batek notizia bialdu zigun arte. Eta titularrak ala zion. Udalak hiri antolamenduko plan orokor berria idazteko herritarren parte hartze prozesua abiarazi du.
Ez genuen asmorren inongo berririk ez. Alkaterekin hitz egin aurretik, alegia prentxo da batzen zegoela, eta ez da alkaterekin hitz egin ondoren ere. Eta prentxara jotzen badugu, hala bukatzen du hitzan irakurtzen dugun artikuluak. Azkenik, gainontzeko udaltaldeekin harremanetan dagoela, gobernu taldea adierazten du alkateak. Lanketa egiteko borondatea agertu du, eta beraz, batzorde zarago gainontzeko alderdiekin proposamenak jasotzeko dela helburua bukatu du. Horrela hasten dugu APO berriaren lanketa. Komunikazioa akats moduan zuritu dezakete batzuek, edo mila itzakia baliatu daitezke, erantzun bat aurkitzeko honen aurrean, ez? EAJ Hondarribia gobernatzeko ereduan gauza berria balitz, pragmatikoak izan eta aurrera egiteko ardura ere sentituko genuke, baina zoritxarrez ez da berria. Ez da lehenengo aldia EAJak bere gehiengoaren apologia eginez herritarren ordezkari ere bagaren oposizioko kideak udal gobernutik erauzten gaituztela. Bide bakartia, kolore bakarrekoa, eta instituzioak gotorleku hartuta ekiteko asmoa duela dirudi udal gobernuak. Oposizioaren parte hartzea hitzez bilatu, baina jardunez muzin egiten diona. Hori ez da elkarren artean zubiak sortzeko bidea. EH Bilduko elkarren arteko errespetuan eta aniztasunean sinesten dugu. Hor izango gara bide lagun. Eta Euskal Herriko udalerri asko jarri ditzakegu horren eredu. Hondarribia ez da gardentasunaren eredu. Ez da parte hartzearen eredu. Ez kudeaketa egokiaren eredu eta gustatuko litzaiguke APO berriaren lanketa eredugarria izatea, baina eta pena handiarekin diogu oso gaizki hasi gara. Zergatik, alkateak oposizioko udaltaldeekin bildu denerako plan berriaren izapidetze proposamena abian zegoelako. Horiek horrela, Hondarribia hiria antolamenduko plan orokorrik gabe dago. Lurraldearen antolakundea eta haien erabilerarako irizpide eta lerro nagusiak zehazten dituen araubiderik gabe. Aurreko batean esaten genuen bezala, aporik gabe ibiltzea, gaur egun GPS gabe edo ibiltzea bezala da, ez? Arazo larria da, urte asko eta diru asko kostatu duzuenak, epaitegietan bertan bera utzi dute, bete beharrezko batzuk zituelako betetzen. Besteak beste, telekomunikazioei buruzko informea, nekazal eta ekologiako eremu balio handiko lurzurei buruzko informea edo generoaren araberako eraginari buruzko informea. Badakigu dagoeneko bulego teknikoak txosten horiek eta beste batzuk eskatu dituela. Izan ere, kasu honetan aurrekoan ez bezala, udal teknikariei eskatu zaie planaren idazketaz arduratzea. Zeinek erabaki du udal arkitektoa lanean jartzea, tokiko gobernuak? Aurrekoan, kanpoko enpresa bati eskatu zitzaion idazketa egitea. Diruz ordainduz, eta orain aldiz, idazketa udal arkitektoari eskatu zaio. Gu bat gatoz, erakunde publikoek bere eskura dituzten tresna modu eraginkorrean erabiltzearekin. Kasu honetan, udal arkitektoa bere bulego teknikoa eta guk haien lana babestu eta bultzatu dugu. Izan ere, orain artean egindako lana oso ona izan da. Baina, zein karga suposatuko du horrek bulego teknikoan eta zein baldintzatan egingo du lan bulego teknikoak? Hori argitu beharra dago. EH Bilduren ustez, APOaren auzia ez da problema teknikoa, politikoa baizik, eta azalduko dugu. Masa turismoaren ereduak goia jo du. Eskaintzen diren turistentzako ostatu plazen herena baino gehiago, etxebizitza turistikoetan daude eta kontrolik gabe ugaltzen ari dira. APO berria aukera bada etxebizitza turistikoaren ugalketa arautu eta kontrolatzeko. Gainera, honek albo eragin nabaria du. Ohiko alokairua turismoa bideratzen baldin bada, etxe bizitzen prezioak gora egiten du izugarri, eta bertako gazteak kanpora bizitzera kondenatzen ditu. Gentrifikazioa delako fenomenoa sortuz. APO berria egiterakoan aintzat hartu behar dugu zaintza eta gizarte zerbitzuak zabaldu eta indartu behar ditugula. Horrela, erakutsi dugu egun bizi dugun pandemiak askoz garrantzi handiagoa eman behar diogula, bai gure erakunde publikoei,
osasuna dela, hezkuntza dela, zaintza, hizkuntza edo kultura erreparatuz. Zaldunborda egin nahi den erabilera intentsibeko merkatalgune erraldoiarekin zer gertatuko da. Bertako komertzioarentzako eta natur ingurumenerako erasoa den epemotzeko proiektuak baztertzea eskatzen dugu guk. Inguruan ditugun ondasun naturalak balioetsi behar ditugu. Itzelezko garrantzia ekologikoa duen gune batean bizi gara. Eta hori probestu behar dugu. Uraren eta eremu naturalen enplegu ekologikoa sustatu behar dugu. Horiek ez dira gastuak, inbertsioa baizik. Itsasoari begira bizi behar dugu eta eman diezagukena baliatu. Funtsean, eta beste askoren artean, hauek dira EH Bilduk APOa lantzeko orduan jorratu nahi dituen lanildoak. Baina guzti hau, prozedura amankomun batekin landu behar dugu. Denon artean egin behar dugu bide hau, korrika egin gabe eta herritar ororen parte hartzea sustatuz. Orain arte prentsa bidez eta herritarren eskura dauden tresnak erabilita, proiektuaren eta bertan lanean dauden kideen espiritua hori dela jakin dugu. Baina gaur da eguna, udal gobernutik etzaigula APOaren proiektuaren asmoa partekatu eta gutxiago proiektu horren nondik norakoak ezagutu eta gabeziak ikusiz gero konpontzeko proposamenak egiteko aukera eduki. Udaletxe honetan oposizioak traba egiten du eta gehiengoaren izenean udal gobernuak gardentasunik eta elkarlanik gabe denon baliabideak bere interesarako erabiltzen ote dituen jakin gabe geratzen gara. Adibidez, gauden ezohiko udalbatza hau oposizioko udaltalde guztiek deitu dugu, prozesuan parte hartzeko aukera bakarra genuelako. Bistan da, ezohiko udalbatza hau deitzeak ekarri duela APOaren prozesua abian jartzea. APOaren balio estrategikoa zorrotz jarraituko dugu, datozen belaunaldietarako lanabes eraginkorra dela dakigulako. Mila esker. Eskerrik asko, Xavier. Orain PSeren izenean. Noemi. Sí. No sé si me oye. Habíamos solicitado la celebración de este pleno porque queríamos saber cuáles son las consecuencias de la anulación del Plan General. La anulación, en nuestra opinión, afecta a muchos intereses y proyectos personales de mucha gente, pero también proyectos colectivos, municipales y proyectos de ciudad. Y pensamos que la explicación debía ser pública y también que debía ser dada por quien controla toda la información y que es el alcalde. Ahora, en este momento, no deberíamos de estar en marcha, tal y como dice el eslogan que ha elegido el equipo de gobierno para la campaña del Plan General, sino que, al contrario, se debería estar ejecutando. Estar aquí hoy, hablando aquí en este pleno, es al final consecuencia de un fracaso. La anulación del plan supone, entre otras cosas, un retroceso importante para las arcas municipales, teniendo en cuenta que la estimación de los ingresos derivados del Plan General era de 65 millones de euros para el desarrollo de suelos residenciales. Esto venía de cesiones y también de compensaciones por transferencias de edificabilidad protegida. En 1913, un pesquero a vapor en Hondarribia, el Constantino Chiquilla, sufrió un accidente con muchas víctimas al intentar atravesar la barra de Hondarribia. Más tarde, el ingeniero Ramón Iribarren va a construyó una escollera con piedra natural de Jaizkibel. Fue un proyecto que contó además con el reconocimiento de aquellos para los que había sido pensado e ideado para los arranchales, y había beneficiado principalmente, en primer lugar, a la clase marinera y luego ya de forma colateral y secundaria al veraneo y también al turismo de la ciudad. ¿Con esto qué queremos decir? Pues bien, que los contratiempos deben convertirse en una oportunidad para mejorar. Hay que mejorar el plan general de nuestra ciudad y hay que marcar también los objetivos y definir para quién lo hacemos. Tienen que ser para los ciudadanos, para atender a los intereses de los ciudadanos, que después de todo somos todos, y tenemos que tener en cuenta que un plan general es un documento que trasciende los ejercicios presupuestarios y las legislaturas, que seguirá aquí cuando no estemos los demás. En nuestra opinión, el nuevo documento debe tener
y recoger varias cosas. Por un lado, debe de contemplar la mejora de la movilidad en la ciudad. Hay que potenciar el proyecto, en nuestra opinión, del autobús urbano, porque pensamos que es un modelo sostenible y porque es una necesidad en un municipio que crece y sigue creciendo tanto en población como en extensión. En relación también con la movilidad, hay que prever también nuevas zonas de aparcamiento, parkings disuasorios, parkings también dotados de cargadores para vehículos eléctricos e híbridos. Eso lo tiene que recoger, pensamos, el plan general. Hay que redefinir los servicios que necesita el municipio y en esto vamos a poner un ejemplo. Y el ejemplo no es otro que el del tanatorio, ¿no? Porque Hondarribia no ha contado con un tanatorio público antes de que la iniciativa privada cogiera la delantera. Pues porque no ha habido capacidad de anticipación, a pesar de que era un proyecto que ya estaba contemplado. Y eso es lo que tiene que buscar esta ciudad y este ayuntamiento, capacidad de anticipación para definir cuáles van a ser las necesidades de cara a un futuro. Desde el Partido Socialista nosotros al menos apostamos porque el plan general aborde también la segregación o subdivisión de viviendas y defina pues, en dónde y de qué manera se pueden segregar. Queremos que el nuevo plan regule otra vez y de nuevo, con novedades, qué edificaciones, qué pisos, qué villas pueden ser divididas, manteniendo, eso sí, sus fachadas exteriores, con el fin de, pues, de alguna manera, de mantener la idiosincrasia de Hondarribia, la apariencia de esas casas y de esas villas y de esta ciudad, y sin modificar los volúmenes, porque pensamos nosotros que la subdivisión de las viviendas no tiene prácticamente impacto territorial y tiene un gran potencial de actividad rehabilitadora. Unido a esto, también nos preguntamos qué va a pasar con los caseríos, ¿no? Y pensamos que hay otro aspecto que hay que abordar dentro del plan general que se redacte. Hace unas semanas en el Diario Vasco, el presidente del Colegio de Arquitectos de Guipúzcoa decía que la pervivencia del caserío pasa por facilitar la segregación de los edificios, pero manteniendo el terreno para la actividad agrícola. Y hablando ya de caseríos, el ayuntamiento como administración pensamos que también, y dentro de ese plan general hay que recogerlo, tiene que velar porque las zonas rurales tengan equipamientos adecuados y se garantice pues, la movilidad, pero también las telecomunicaciones y que estas lleguen hasta el último caserío, porque sabemos que hay muchas quejas de caseríos y de viviendas en zonas de las laderas de Jaizkibel a las que no llega la fibra óptica. Pensamos también que la redacción del nuevo plan tiene que servir para establecer las normas que regulen los pisos turísticos. Esto lo ha mencionado nuestro compañero, acabamos de escuchar, de Aguas Sanitz, Xavier, y así lo ha hecho además el Ayuntamiento de San Sebastián. Ha modificado en el plan general y ha establecido las normas. Esto es una noticia de esta misma semana. Se anuló la ordenanza municipal que regulaba los pisos turísticos y se han recogido las normas que se han querido establecer en el plan general. Los pisos turísticos son un fenómeno relativamente nuevo y bueno, que lógicamente no se había contemplado con anterioridad. El nuevo plan general, nuestro entender, debe servir también para regular la conversión de los bajos comerciales en viviendas. Hay que ver qué postura se adapta a este respecto, en este punto, y pensamos que hay que preservar también los locales comerciales si queremos que haya un comercio local y un modelo de ciudad con un comercio de proximidad. ¿Qué más? En cuanto a la urbanización Jaizkibel, lo que conocemos todos como el golf, hay que impedir pues, de alguna manera que es lo que está pasando y que se lleven a cabo intervenciones sin licencia con el fin de cerrar pues, los pasos, como he comentado ahora mismo hace un rato, con barreras y establecer también cámaras de seguridad. Se está haciendo sin licencia y se está haciendo sin plan general en vigor y pensamos que hay que restablecer las servidumbres de paso en ese ámbito. Y además, en relación también con este ámbito de la urbanización Jaizkibel, hay que recordar que en el año 95 el Ayuntamiento y la urbanizadora firmaron un convenio urbanístico que orientaba hacia la constitución de una entidad conservadora para este ámbito. Es un aspecto que no se ha cumplido, a pesar que también lo recogía el plan general y recogía que era necesaria la creación de esa figura jurídica y ahora mismo pues, se encuentran en un limbo jurídico, sin una figura jurídica que los defina. En cuanto a la vivienda de protección oficial, pensamos que hay que fomentarla y que hay que seguir hablando de los proyectos que ya se han planteado. Nos hubiese gustado que este pleno realmente hubiese servido para hablar de la ejecución de los proyectos de Presa 1 y de Presa 2, que son 118 viviendas de VPO,
Un proyecto que ya contaba con un convenio firmado y bueno, que ahora mismo pues, se ha quedado ahí anulado y en barbecho, y bueno, pues ya veremos, el plan general debe recoger también cuáles son las políticas de vivienda y las correspondientes pues, para determinados ámbitos de los que acabamos de hablar ahora mismo, como Tuderenea, Presa, Damarri y Carmelitas. Hay que establecer, en nuestra opinión, también ayudas económicas en este plan general para la rehabilitación de edificios, porque rehabilitar un edificio es lo más sostenible, es lo más económico y además es lo más amable desde un punto de vista social y medioambiental. Y en Hondarribia tenemos edificios que los requieren de forma urgente. Hay zonas con carencias edificatorias, dotacionales y además con situaciones de verdadera degradación, algunas zonas en Mendelu, algunas zonas en Costa también. Y al hilo de esto, pues queremos señalar que, puesto que está prevista la reorganización de las marismas del Chingudi, colindantes con el barrio de Mendelu, pues habría que ver qué salida se le va a dar a este espacio ocupado pues los edificios, por ejemplo, de Planetas y de Mugondo. ¿Qué va a pasar con la regeneración de esos edificios? No estamos hablando de grandes proyectos ni grandes planes, sino también de resolver ni más ni menos que los problemas de la gente y de unas viviendas que requieren de una intervención realmente seria. Hay que ver si se puede rehabilitar, si se puede trasladar a otro ámbito, como podría ser el de Carmelitas. Hay que buscar soluciones, hay que plantear diferentes soluciones, pero hay que plantearlas ya. También hay que ver qué pasa con Costa, con la situación de deterioro de algunos edificios, los desprendimientos también de la ladera, los problemas de saneamiento del barrio de Arcol y la falta de iluminación y aceras en este mismo punto, en este barrio de Arcol, ¿no? Todo ello requiere además de un plan. Y en cuanto a las viviendas que se encuentran fuera de ordenación, según establecido dentro del plan de ordenación antiguo, sí que vamos a pedir pues, que esa situación tenga marcado un plazo y que ese plazo de alguna manera dilucide la ordenación y la consolidación de esas viviendas dentro de un calendario, ya que su situación supone de alguna manera un limbo jurídico y también una ruina inducida para los propietarios de las viviendas, ¿no? Hay que hacer una apuesta firme por las energías renovables y sumarse a la iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa para crear lo que llaman comunidades energéticas con la instalación de placas solares en espacios públicos, en viviendas privadas y con subvenciones a poder ser también locales para este tipo de iniciativas. El plan general tiene que reservar espacios para nuevos equipamientos y del sector servicios y también para lo que se llama el tercer sector, es decir, ese sector de atención a las personas. Y hay que pensar en espacios y terreno para residencias para tercera edad, centros de día, porque entendemos que se van a necesitar y hay que garantizar también y ampliar otros servicios, como por ejemplo el del hogar del jubilado, porque pensamos que hay una población jubilada creciente también en Hondarribia. Hay que reservar terreno para usos industriales, para diversificar la economía de este municipio. Y también hay que pensar en las zonas deportivas. Sabemos que el alcalde remitió un escrito al Departamento de Costas del Gobierno Central solicitando la prórroga y la modificación de la concesión para las instalaciones deportivas de Hondarcha, para las descubiertas. No sabemos cuál ha sido la respuesta desde Costas todavía, pero pensamos que el propio plan general, el que se redacte, va a tener que contemplar también terreno municipal para nuevos espacios deportivos, de esparcimiento y diversificando un poquito la ubicación de todas las zonas deportivas ante el crecimiento del municipio hacia otras zonas, ¿no? Tenemos también que afrontar desde el propio municipio la situación de un grupo de viviendas como puedan ser las de Interlimen, que están pues, también en una situación en un limbo jurídico también diríamos, ¿no? Nuestro trabajo desde el Partido Socialista en la anterior legislatura supuso la introducción al plan general de políticas de vivienda social en alquiler, de políticas de rehabilitación de vivienda, el área de la parte vieja y de Costa y también el tan demandado compromiso con el barrio de Mendelu. Actualmente hemos realizado también por parte del Partido Socialista un trabajo de reflexión que se ha plasmado en este documento que hemos hecho llegar a los diferentes grupos municipales. Es un documento que tiene por título Objetivo Hondarribia 2020-2030
y recoge pues, algunas de las propuestas que acabamos de mencionar y también otras de futuro. De cara a la elaboración del plan general, pues desde el Partido Socialista lo que deseamos es que haya consenso, que se garantice la participación ciudadana y también las de los grupos municipales. Queremos sacar adelante este nuevo plan general y lo queremos hacer a poder ser con agilidad. Mientras esto ocurre, mientras tanto, y en el marco que tenemos establecido actualmente, que es el de las normas subsidiarias, pensamos que se deben de resolver algunas cuestiones más apremiantes para los ciudadanos, pues como pueden ser las viviendas de protección oficial, pues empresa 1, como hemos hablado, las situaciones de deterioro de algunas viviendas en el barrio de Mendelu, a ver si se puede hacer todo dentro del marco de las normas subsidiarias, pero también pensamos que hay que vigilar y evitar que en ese marco, en el de las normas subsidiarias, se lleven a cabo determinadas acciones que puedan estar en contra del espíritu de un plan general, de lo que se vaya a redactar a posteriori, sabemos que, pues, que alguna situación también se puede dar. Así que con esto terminamos y bueno, por el momento nos parece, ya para terminar, que sobran eslóganes y que faltan un poco ideas, consistencia y determinación por parte del equipo de gobierno. Gracias, Noemi. Orain ahotsan hitzen txanda izango da. Bai, eskerrik asko. Bueno, arestian aipatu dudan bezala, udalbatza honen helburuak bi ziren. Alde batetik, herritarren galderak erantzutea, eta balorazio honetan lehenik sartuko naiz horretan. Adierazi beharra dut, Ahotsanitz udal taldearen izenean, posten garela eta eskertzen dugula, behingoagatik, hilabete luzeen ondoren, ezjakintasun egoerari erantzun izanaz. Herritarren galderak dira, gaur ekarri ditugunak, herritar ordezkariok udalbatzara, beraiek ez zituztelako erantzunik jasotzen, eta gure ustez behintzat erantzunak eman dira, eta bada garaia. Ez dezala etenik izan. Hartu dezagun hau bide modura. Espero dugu gainera, herritarrek ere, emandako azalpenak ulertu izana. Zenbait zalantza, zenbait gauza xehetasun galdetzeko baditugu oraindik. Hala nola, aipatu den Zaldunborda eremuko zigilatzearen inguruko galderak baditugu egiteko, baina jorratuko ditugu udalean. Espero dugu bide izan dezala gaurko urrats honek. Bagenuen bigarren helburu bat, eta bigarren helburua zen APO edo hirigintza plan berria izapidetzeko prozedura proposamena egitea. APO berria izapidetzea 2020ko uztailean erabaki zuen Hondarribiko udalak, aurrez nire kideek ere aipatu duten bezala. Aldiz data horrez geroztik, udalen ez da bilera bakar bat burutu, gobernu taldea osatzen ez dugun herri ordezkarioekin, ezohiko udalbatza hau eskatu dugun arte. Beraz, gaurko urratsak elefantea esnatzeko balio izan du, sikiera. Ez dugu oraindik elefantea mugitu, baina esnarazi dugu. Udaltaldeetako bozeramaileekin bilera ofizialak, ez ofizialak barkatu egin ditu ezohiko udalbatza hau eskatu dugun eskeroztik alkate jaunak. Prentsaren bitartez jakin genuen gurekin elkartuko zinela Txomin. Bozeramaileekin egin zenuen bilera ez formala eta gurekin elkartu aurretik ere prentsan aipatu zenuen parte hartze prozesua abiatuko zela. Aste honetan bertan, udalbatza honi aurre hartu asmoz, eginda parte hartzearen lehen bilera. Partaidetza mugatua eta bertaratu nahi izan duten guztiei aukera eman gabe, baina eginda. Markatu. Jakinarazi genizun Txomin, gu prest gaudela. Lanketa honetarako ere prest gaude, eta adierazi genituen zeintzuk diren gure kezka eta lehentasunak. Hala baina, eskertzen dugu bilerak egitea. Ofizialak eta ez ofizialak. Elkarrizketa dugu lanketa tresna.
Eta hori gauzatzeko bideak eskatzen ditugu. Hasitako bide hau trinkotu eta sendotu dadila desio dugu. Bozera maietatik batzordekideetara eta zinodotzi guztien gana zabal dadila eredua eskatu dugu ere. Berriro esango dut, gu prest gaude. Baita bilerak komunikabideetatik jakinarazita ere, edo publikoak izan badira ere. Nahi duzuten moduan, baina lanerako prest gaude. Ikusi ahal izan zenuen bezala, gu lanean gaudeia. Hemen aipatu dira proposamen asko, nirekideek aipatu dituzte proposamen zerrenda luze bat. Gaur behintzat, eta berriro errepikatu ez gaitezen, oinarri edo helburu batzutara joko dugu adieraztera, eta gero espero dugu landu ditzagula udaletxean. Uste dugu parte hartzea edo parte hartzeko bidea dela aldarrikatu nahi duguna. Aipatu nahi dut, maila politikoen parte hartzeko aldarria egiten dugula. Maila politiko honetan, plan berri hau ongi egitea lehen etxiko dugu. Aholku batzordearen parte hartzeko aldarria ere egin nahi dugu. Izan ere, izena eman genuen, duela zenbait hilabete, eta deialdirik ere ez dugu jaso. Eta herritarren parte hartze prozesuan parte hartzeko aldarria ere egiten dugu. Herria harreman sare bezala ulertzen duen eredua delako, non elkartrukatze soziala eta ekonomikoa lotuko dituen. Guzti hau, Hondarribin bizi nahi dugulako da, eta herri partaide izan nahi dugulako da ere. Ikusi dugu zein garrantzia duen prozedurak apo bat baliogabetzeraino iritsi daitekeelarik. Eta ez dugu nahi horrelakorik berriro gertatzerik. Herritarrak eta eragileak dokumentu horren parte sentitu beharraz mintzatu gara. Etorkizuneko hiri ereduaz ari baldin bagara eta interes publikoari erantzun beharrari buruz ari baldin bagara. Parte hartzea benetako transformaziorako aukerarik gabe tresna frustrante eta antzuan bilakatzen da. Dudaz josita gaude, eta hori gardentasun falta nabarmenaren adierazlea da. Planaren idazketaz jarduntzaren bitartean, ez da aurretiazko azterketa teknikoen inguruko aipamenik egin. Dokumentua idazteko ezinbestekoa da aurretiazko azterketa geografikoa, soziologikoa, demografikoa eta bar partekatzea. Gaur daño behintzat ez dugu horrelako inolako saiakera dokumenturik partekatu eta adosten saiatu. Baina hori ezinbestekoa izango dugu ondorengo urratsak eman modu egokian eman ahal izateko. Ahalik eta adostasun maila handienean oinarritutako araubidea behar du Hondarribiak. Eta gu lan horretan jarduteko nahian gabiltza. Udalean, herritarren ordezkaritza dugun kide guztiok, elkarlanean jarduteko nahia dugu. Adibide gisa, gaur erakutsi dugu adostasunetara heltzeko gaitasuna badugula. Eta eman diezaiogun gaur abiatutako bideari jarraipena. Mila esker. Mila esker Igor. Eta orain AJ taldeari hitza emango diogu eta Mariari emango diogu hitza. Eskerrik asko, Txomin. Arratsalde on guztiei eta eskerrik asko gehien bat etxetik gure saioa jarraitzen ari zareten guztioi. Oposizioko taldeen parte hartzeak entzun ondoren, seguru asko udal gobernu honek
dena gaizki egiten duela emango zuen. Ez duela etorkizunerako proiekturik Hondarribiarentzat eta Hondarribiarrontzat. Litekena da, halaber, pertsona batzuk esku hartzeak entzun ondoren, ateratzen duen ondoria izatea indarra geure buruarengan eta gure desberdintasunetan jartzen ari garela. Eta nolabait, normala da. Detalle bat. Se nos exige constantemente que hagamos autocrítica, pero parece que solo tenemos que hacerla nosotros. Es curioso que se hable de transparencia en la comunicación cuando el equipo de gobierno tuvo conocimiento de la petición de la celebración de este pleno a través del registro electrónico, cuando días antes y horas antes se había participado en diferentes reuniones con los diferentes portavoces. Hilabeteak daramatzagu oposizioko udaltaldeek EAJaren gobernu taldeari eraso eta higadura etengabea eragiteko estrategia ikusten. Gauza guztiengatik. Gauzak egiten baditugu, egiten ditugulako. Eta egiten ez baditugu, egiten ez ditugulako. Berdin dio, funtsean edo ekintzan bertan ados gauden. Beti dago baina bat, beti. Eta estrategia horrek, lehen esan dudan bezala, gugan, udal ordezkariengan eta gure ezberdintasunetan jartzen du arreta. Gure ustez jarri behar dugun lekuan jarri beharrean. Herritarrengan eta haien beharrei erantzutean. Deberíamos normalizar el hecho de que los grupos municipales que tenemos representación en el Ayuntamiento de Hondarribia tenemos ideas y opiniones diferentes, que tenemos una idea del proyecto de ciudad diferente y entendemos que así tiene que ser. Si no, representaríamos todos al mismo partido político. Pero opinar diferente no es negativo. Tener ideas diferentes del modelo de ciudad no es negativo. En nuestra opinión es enriquecedor. Lo que es inaceptable, en nuestra opinión, es utilizar esas diferencias para lanzar acusaciones malintencionadas y sembrar la duda sobre nuestra forma de actuar. En la estrategia del cuanto peor mejor que a veces parecemos sentir, parece que todo vale con tal de desgastar al alcalde y al equipo de gobierno. Se llevan meses lanzando mensajes sobre la ilegalidad de planes y proyectos y no entendemos realmente cuál es el objetivo de esos mensajes. Es evidente que la anulación del plan general es una pésima noticia por las consecuencias que tiene, pero en vez de lanzar esos mensajes, creemos en nuestro grupo que hay otra forma de hacer las cosas. Hasieratik, gure lehentasuna, egonkortasuna eta segurtasuna eskaintzeko modua bilatzea izan zen. Eta hasiera batean bi aukera zeuden. Lehenengoa, epaiaren aurkako errekurtsoa jartzea. Benetan neurriz kanpokoa zela uste genuelako, eta udalak eskubidea zeukalako horretarako. Beste gaietan bezala, beste erakunde, pertsona edo elkarteek daukaten bezala. Udalak aukera hori zeukan. Eta bigarrena, APOaren tramitazio berria abian jartzea. Eta bi aukerak aukeratu genituen, bietan sinesten genuelako. Eta hilabeteak daramatzagu honetan lanean. Baina lanketa hau ez dagoen batetik bestera aurrera eramaten. Prozesu luze eta konplexua da. Elegiten bidea amaitu ondoren, informazio guztia gardentasunez eskaini diegu alderdi politikoei eta herritarrei. Kaltetuak izan diren pertsona interesatuak udalak hartatu ditu. Zalantzak argitu dira eta erantzunak eman dira. Hori bai, une honetan eman daitezken erantzunak. Kasu batzuetan, seguru gaude ez dela entzun nahi zutena. Eta jabetzen gara egoerak sortzen duen frustrazioaz eta kezkaz. Horregatik, gure lehentasuna eta indarra APOaren tramitazio berrian jarrita daude. Udalaren osoko bilkura 2017ko ekainean onartutako APOak hurrengo 12 urtetarako plangintza jasotzen zuen. Plan orokor horrek administrazioen oniritzia jaso zuen, eta epaietan ez da planaren irigintza alderdirik eztabaidatu. El plan general aprobado en 2017 contó con todos los vistos buenos de las administraciones y en ningún caso los aspectos urbanísticos del plan se han visto discutidos en las diferentes sentencias. Por lo tanto, creemos que rechazar de buenas a primeras todo el trabajo realizado previamente nos parece irresponsable. Gai izan behar dugu egindako lana arau berriekin, herritarren parte hartzearen ekarpenekin, ikuspegi teknikoarekin eta jakina talde politikoen iritziekin egokitzeko eta hobetzeko. Baina uste dugu gaur ez dela eguna APO berriaren inguruan eztabaidatzeko eta gai konkretu eta zehatzetaz
aritzeko. Horri buruz hitz egiteko aukera asko izango ditugu hurrengo hilabeteetan eta oraintxe lehenengo pausoak eman ditugu. Esa es la hoja de ruta que plantea el equipo de gobierno de JPNV. Tener en cuenta el trabajo realizado previamente y adaptarlo a la situación y normativa actual y enriquecerlo con las propuestas que surjan del proceso de participación ciudadana, del conocimiento y la experiencia de los técnicos y de las aportaciones que realicemos los grupos municipales. Nos cuesta pensar y hemos visto cómo hemos sido capaces de acordar un planteamiento que pueda tener en cuenta todos estos principios y objetivos. Esan bezala, gure ibilbide horria martxan dago. Gure ahaleginak APOaren izapidetze berrian jarrita daude. Eta hasi gara lehen urratsak ematen. Aste honetan egin dugu herritarrek parte hartzeko lehen saioa, eta datozen asteetan gehiago etorriko dira. Ez dugulako inor kanpoan utzi nahi. Egoera berezia da eta egoerara egokitu egingo gara. Herritarrek aukera daukate planaren izapidetzearekin lotutako informazio guztia kontsultatzeko, horretarako webgune bat garatu dugu. Eta hirigintza saila dagoeneko hasi da planaren aurrerapenen testua idazten, administrazioei eta hainbat sailei dagozkien txostenak eskatu ondoren. Eta herritarrei helarazi nahi diegun mezua da martxan gaudela. Gure helburua aurrera egitea dela. Aurrera begiratzea. Egin ahal izan diren akatsetatik ikastea, baina beti ere hobetzeko helburuarekin. Azken urteotan gure jarrera izan da adostasunak bilatzea. Informazioa talde politiko guztiekin partekatzea, informazio batzordetan, azken urteotan egin diren bozeramaileen batzorde ugarietan horrela izan da. Hiriarentzat eta Hondarribiarrentzat garrantzitsuak diren gaietan akordioak bilatzen saiatu gara. Udal aurrekontua urtero lantzeko orduan egiten dugu, batzutan emaitzak ematen ditu, bestetan ez. Osoko bilkuretara eramaten diren mozioetan horrela egin dugu ere bai eta askotan lortu dugu. Pandemiaren azken urtean 50 bilera baino gehiago egin dira, eta horietan partekatu ditugu informazioa eta hartu beharreko erabakiak ere bai. Y no son solo palabras, sino hechos comprobables, porque hemos sido capaces de lograr los acuerdos en diferentes ocasiones. Y en un tema tan importante y trascendental como el plan general, nuestro objetivo es el mismo: trabajar en busca del mayor consenso posible desde el inicio, poniendo en valor los aspectos en los que podamos estar de acuerdo y minimizando aquellos en los que no compartamos la misma visión. Y estamos convencidos de que, a pesar de las diferencias que podamos tener entre los grupos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento de Hondarribia, a todos nos une el hecho de que las propuestas que hacemos siempre tienen como base la creencia de que es lo mejor para Hondarribia y los hondarribitarras. Y a pesar de que alguna vez hemos sentido de que se ha dudado de ello, el de nuestro grupo también. Nuestro objetivo siempre ha sido mirar por el interés general de Hondarribia y su ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Orduan, udal talde guztien azalpenaren ondoren, gaurko bilera honen azken atalera pasako gara, eta azkeneko atala, hain zuzen ere da, ebazpen proposamena aurkeztea eta bozkatzea. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, ebazpen proposamena 3 udal taldeek, gaurko udal batzaren proposamena egintzen duten 3 udal taldeek egina zenutenez eta atzoko bileratik abiatuta ebazpen proposamen adostu batera iritsi garenez, eskertuko nuke zuen aldetik proposamen hori enuntziatzea, esatea, eta gero bozketari ekingo diogu. Por lo tanto, procederemos ahora a enunciar la propuesta de resolución que se plantea como último punto en este pleno y procederemos posteriormente a la votación. Noemí. Sí, voy a leer la propuesta de resolución que se acordó el pasado miércoles por la Junta de Portavoces. Los partidos de la oposición habían presentado un texto y el miércoles se acordó el siguiente por parte de todos los grupos municipales. Que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana tenga en cuenta la nueva situación y las nuevas normas
la participación ciudadana, las recomendaciones técnicas y las decisiones políticas y establezca criterios y objetivos con una visión holística y de futuro. La nueva norma deberá definir un planeamiento urbanístico moderno, sostenible, cordial y justo. Eskerrik asko, eta orduan orain udal idazkariari eskatuko diogu bozketari ekitea, aho batez onartuko dugulakoan gaude, baina berak esango digu banan-bana deitzen digun eta jasotzen duen horren berri. Barkatu, ez dizugu entzuten, ez dakit... Orain. Orain hasiko naiz, zerrendarekin. Bai. Txomin Zagartzazu. Bai. Juan María Altuna. Bai. María Serrano. Bai. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Bai. Gonzalo Carrión. Bai. Edurne Etxeburu. Bai. Arantxa Zurrojo. Bai. Silvia Mazabel. Bai. Igor Emparan. Aldekoa. Lupe Queiruga. Aldekoa. Estitxurtiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Alde. Josu Álvarez. Alde. Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Bai. Xavier Bengoetxea. Ados. Mazazpi alde, inor kontra. Hortaz, aho batez onartu dugu ebazpen proposamena eta aipatu dugun bezala, nire eskerritzak eman nahi dizkizuet guztiei, gaur eman dugulako pauso bat, aipatu den bezala, ikuspuntuetan badago askotariko ikuspegiak badaude, hori da gure realitatea eta gure realitate horrekin jokatu behar dugu. Aipatu dut eta denok jakin badakigu oso prozesu luzeaz ari garela, partaide eta eragile asko dituen prozesuak eta espero dut guk egiten dugun prozesu horretan orain arte esan diren eta gaur hemen esan diren hainbat kontu bideratzeko aukera emango duela eta elkar lan hori egiteko aukera izango dugula. Beraz, ondo iduritzen baldin bazaizue, eskerrak emanez guzti parte hartziagatik eta ikusi eta entzun gaituztenei ere arratsalde onak emanez, bukatuko dugu gaurkoa. Eskerrik asko eta hurrengo udalbatzar arte. Mila esker. Agur, mila. Adio.